ba ma jokwa menjogi de bipuma bao bi boti bona tete bona ye na be bialande jabota no di bangola so de bolo di bele na tena tenyambo asawa tena tenyambo asawa pona yina langa no di pankekele nambo anyese eweyo nambo anyese sontane na mototomo ayimende wa apopongo mbwaso sangwe kombo abodi so lambola tobo di bele na décentralisation ni kana motote ombi mboa motote alingi mboa nyani kandi punda na punda te bente punda na ngudi la bandi na odi njenele kum dibile na dikalo TV la babso misomanyu na matomanyu na lo sengane biso bomba wenge so na dibi na la aja pete na weme obamba sontane na langwa ina njina boa emingano biso lo biso na di bangole bolo ditinadi bamo esi bena di ben sonja su nyina nyate meponde sebila tete abel elibilobe na mopetende la kweseno la bolano di bangole bolo dina lende jomwe wenge so la kwale ande ekwadi mombie mkidi ni kende commune mi mponde saba monde no kwalia ndi tobotoba wenge nyendina jokwa monde di kwemoto jokwa na tusela nyolo onje mbe bina sangwe kombo abakeno omkidi monde la kwalia no la nongoso so na jingel na ditele mboko na tete abele libilobe akwasa nemboa so na jingel na jali boso bona tete bona ye etabel musangombe na wa musangombe na wa musangomane mbepe na mboa nyese dibiso na iponda sabab de kwali ay kwadam kidi de biana de maso bangole bolole na monde de bambe so inde biamu woki ni tombi utawanga mene o pongoso ni kwala yena obi semboa oni ponda na ikwada myanga duwe no sawanyese oni ponde kwada myanga duwe atopo beno na nginya nyese de lende na gomna ekina mamasala una telembo ana dibo penje na itombi biana de ma o bangole bolo di kwepso besombe ba beben labuja kotone ba bele no na grand littoral lena na titi memba ma di jakotone nde di jakotone di pubose ngando ndene festival abu nyabuso nyana lende jakotone lena disindi oboka be batbusa ne bima babu batabanga membotia le 23 nyamodi ma août babole le 25 na mengo de biani kande atano banga me o itano ya le 25 to le 26 wenge ndingi le 26 batazo banga me bole sondi nyakiele sondi le 25 bata bene ba maloko ngando festival te bene be ma ba défilé de mode ba nji mumbu madama su ba bene pe na ba pongise ba pongise peso conférence ni nantanyanga mene o nongo boja vendredi ndeta le 24 août botiange lombi nge mtoba yebiamo fondation ni conférence na monge biana ba nongi mamene mese na programme abu etombe mbadabwa monge bia bata bene autorisation ya buyesi nyana ba ile déclarer mata pende manga membi bia bese ninga lutani yanga mentomba o afresa ke pe batina be miaka sababoke beben autorisation yes beben wonja ya gomna donc yetena batese bebe mana ba bento bande afresa ke umena sang janela sambla bonibela itano langa menjukia nani kana bana mundi bamienya babendeka nani kana monge bia babana banongi ndutu nyese na dilambodi bonsabele kambada bwa nde bapojene mba boso bapunda wana tidum senyola tema nyena
bena no nyena ni web be lambolena la di la attirer attention ya bato be c'était taponda ti mombo epe biso tobo be di tibino kwela na mongena di dute nya be kwati ba miangadu bena bende bato be se lambola mwinya monde na proposé no ba ni thème les enjeux fonciers du Grand Littoral et nkende JS yena yebiso mwenya emumbe ekwada miangadu oni mponda ena dibino nje ya atumbe mboa eje edute nya bebe mabese bana boko ebia nje yena yetombe na nje peso yetobo nduta longe nyena bama no bene nyana baba na bese beba na bunanjo una bunanjo nube mwane mambu tata apudi tena alonga sangba nyamboa sangba tumba jania disadi tonate jania dindene la bandi mo miangadu mabuna njomese bemba bato bapoy bajatin badumbamo unaku mlemle daido mlemle bembe panda bese bende miangadu badaido uma ina muna daido to mwatina no patese miinde wenge bele mlemle ndedi lambo dititi odwala wambu kate problem yande problem yena na teba pongo na nika jonde yawo eminda peso bejita omungo ombanga njombe na nika bikwada miangadu be peso solo tobo o ya basi bebe abese mongema mende na ya plana bana basu batudu na basadi bambe na biobese lewe wasi obie na mambo mebiso eyekandutu onyanje emumbu ye bipolo biso peleda no disa miunda yana sangwe kombo etum mimbu silange akwala nona bato bombwena dibote jokwa kati bato basene na moto abwebolo ya wane modala buyana mope akomoto agame ndebwa ebola bureau agame ndebwa ebola lawyer dokita administration centrale na nane bato bombwena batimbe o ebola nyunda bato balesa bato baponge élevage bebe babetiti bato bema babane bene mane matumba bena ba posobe be élevage ti lambola mane matumba biso pele na di pongo élevage agriculture sala nyunda femme c'était bato ba bene de kombo ba Cameroun bene de pasi ba Cameroun de ba bebema sangwe kombo ati apate na di pongo agriculture ati kwa na bato ba west to bato ba nord to bato ba est au sud de ba pongo agriculture bato ba littoral pebe na ba pongo agriculture bato ba douala momene pebe na ba pongo agriculture toma mundi ma douala momene mumbe no pe miangadu onyola be maka agriculture de bato ba douala be na ba wasana ba kuse miangadu opongo onkam osanaga maritime na bene be pasi mome ba Cameroun moto na ala to est nde ala wasa miangadu uma ina na pongo agriculture donc be di mo kekele sangwe kombo adipande mo bana ba Cameroun bese bon kaso biso di mena no de kabato be na ba kwati agriculture ni ke mo ba biso monde ne no pulana bato ba dute ba sidimbia ekwada miangadu yena miangadu mende biso lambola mbambe be biso mwenya jita monde dit c'est non ni tema les enjeux fonciers du Grand Littoral dans le Grand Littoral vendredi so mbana wuno kweda Suzanne Kalalobe na timbino mboa wana na nongi som kutamwa na ali au conférence nde beno bele mbamsingana sous-préfet Alum Sonja au Afresake au Polangia ebe mudie da Afresake ebe bana ba Grand Littoral bena ba pongise ningando na conférence etiti na pe ebe yetena tema nyende ni tema na yetena mbande na pongisi na ponge ni conférence
banana kana gomna isotena a décidé ni ka biola bulia sondine lutol bene programme ni pepe ba na ke anande tibi se so bato be sena kwala e mabepe di bepe bene conférence ni ka pende etibino tumba na bon tibi se no bato be se bon ndimbana mende biana ni sous-préfet kamba moso ne ibimo na anonge bojado alawa na i dongame moto wuma na ibimo na ibijene lao na ibine eno bon na ndimo etungera boso okweda jani ala bunamkenge bunebunya apo enote endi somba moto na imonge biana jakoto ne la grand littoral tiben lambola tobo lena di gomna ena no abene tenge mbabo bon na imonge peto bia namba na be lambola tobo tenge gomna na toponde television yese ya bele mbawa yipe be me nomba yende nyana nje na topono do sambabo nde na titi wa topo be mana bi do sambato nde wa topo be mabena be mwenga na ekombo edo edangweba be ma pe be mwenga na ekombo edangweba be si mado sambaba diele mobobe na ni kande wena no wenena bato bo bentena mbande na anga me kwale ni kede takise babo nde na monge biana ni sous-préfet sa modi ben pronto podi dongamento uma di biane na monge peto bia ben problème na bana sawa ba grand littoral na monge de biana ponda bato bena ba takise Cameroun na ekwada mafia mami angadu ben no tema ni conférence bene pena mbande na mende pongemo bene penjena wano kwala woki ntombi onyola njeye tombe oyabasi bambam so o canton vuri bele bato bebe na ye padi usano be semyenge yatakise bati na plale mbo anyese din tala ministre leda dit tilabe ministre ma domaine et affaires cadastre et des affaires foncières, cellule du contentieux, Yaoundé le 22 mars 2023. Le ministre à monsieur le délégué départemental des domaines du cadastre et des affaires foncières du CAM, à l'attention du conservateur foncier et du chef de service départemental du cadastre du CAM, Yabasi. Ministre Eyebe Aïsinde Etile, conservateur foncier, délégué départemental, na conservateur foncier. Objet. Retrait des titres fonciers numéro 99, 246, 418, 682, 668, 709, 789, 790, Nika mona a cité Moudi Bois titre foncier. Il est à dire. Moudi Bois titre foncier. Quel n'est pas l'angamo? Il est à dire. Au objet sont des à citer non retrait inomba yes ye Moudi Bois. À quoi tenir faisant suite à la requête que m'a adressé le chef supérieur du canton Vouri-Bélé, dont l'objet est repris en marge, et prenant en compte les conclusions du rapport technique du conservateur foncier du CAP, ensemble les conclusions de la séance de travail technique tenue par le délégué départemental des domaines du cadastre et des affaires foncières du CAM, en date du 9 février 2023. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par arrêté de ce jour, j'ai procédé au retrait avec toutes les conséquences de tous les titres fonciers suscités
il y a 99 titres fonciers yes. Ce en application des dispositions combinées de l'article 15 alinéa 1 de l'ordonnance numéro 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, l'article 2 alinéa 3, 5 et 9 du décret numéro 76/165 fixant les conditions d'obtention du titre foncier modifié et complété par les décrets 2005/485 du 16 décembre 2005. Yene bolo jani ala assemblée canton Vuribele abodino na mo mudi bois ma titre foncier mu be annulé le monge bi ana bambato bena na bwana batu ala boso la bwana mbo anyene mona le monge bi ana bamba le monge bi ana bato bena bata ba bene yi titre foncier na wa ende later conservateur ministre notilia ndi na ben so arrêté momene nyena abuse no wuma alangwa no peso njo enyelanje a annulé no yi 90 titres fonciers na asité no wa tete abel nde so aboso obina wenge ndende kwa damkidi de na pla peso le bio aboso na la le boso na pe male bupe na le peso binyo muka mutombi au tribunal administratif nia littoral 1 et en 2021 année 2021 recours numéro 225 bas RG bas FD bas 16 du 20 décembre 2016 affaire la collectivité de Duwom Ikaele Unkam représentée par Sa Majesté Nyameremon et autres Loyala Boutan de Maître Sandrine Sopo contre État du Cameroun. Nature de l'affaire. Annulation des titres fonciers illégalement établis sur les terres de la collectivité du WOM de l'arrondissement de Yabassi. Au Béouan, 65 titres fonciers m'ka essedi. Abaïse non a annulé. Na la grande bignon, conclusion ya ni expédition. À partir en conclusion là ne kana be mabesi na bambina enona besi tabe muka ende jani aladi wom nya sam nyame asomo no contre État du Cameroun yana État du Cameroun de epongé titre foncier ba cité mo wa ye 65 nde jani muka esedi aka ese no na no man abamba kwa busemba ko monde no pla o la doa par ces motifs bien vouloir déclarer recevable le recours de la requérante Mikaël collectivité de Duo, bien vouloir l'idée fondée, bien vouloir annuler les titres fonciers. Ni voici non baraba yaba sibena be jane ye wenjiwo ba voici non ebe yi di mudi bois ma titre foncier ebe no mum to ba ma titre foncier na État no ba di wom ba bodi no na ibe annulé ebe yana tata ndi nkale no kwala wa jani ala assemblée canton Vuribele lepe jana na ba annulé 200 titres fonciers IPP de yin 90 yena ye déjà annulé ya représenté de au sommet pays hectare yes ye à peu près lokola hectare loba 2000 hectares na yi sommet yin 65 titres fonciers ya di wom na yi sommet pesoto yin 200 yena e wenja opeye wase o monge so bia na babato be na babe yin titres fonciers yena odogodun dene la bu lese naba ba wande ojedu bende banaba ndongo batiti banaba duala bati banaba pongo to basa to ba yawo batiti banaba makea
bati bana ba nord bende bana ba graphie bande bembe mabese bimumbano babatu bati na bengenge na naji na sawa olango ya bana basawa nje yetombe nyama keto suba bana ambene mibu kele to suba ime plana binyola la mebe wenji bese na bambuso baba to be na be wenji ba takise no ati la ba yege na ni ya pata conference etombe nde oso mbaso bukate ba to be na ba annuler pas pousser un problème na ba annuler notre titre foncier ya bouye na yebe titre foncier ye frauduleux dimende pongise e kwa ya tobe nyare kwa ba nyanga de ene personne ba singe di ba politique ba attaquer yebe na nyanje ba la sawa ba ga bete pongise dogabe ba bele lo de ba be bele babo ya di ka election be no po ba to bo be da ba joge da c'est très populaire ye ba annuler no be ba se be we di pa politique pe be wasa be ba dese donc na langue ba na bata pla pongise ni ngando na bio pe lo me so nje na ekombasu ye no ya so be tatata eta bobe bukadeka kwa kemba ni muda ditade di benena gomna abanga na bato jowe la loba bobina bata banga e basambo over yeda mabe de bukate na bo we loba oya bunyai babaga babo buka mane malalo mambu that be jene na dila bodi be sa stopo kane na kwadi no banga laba na baji o afesa ke namba na bana batula bato bese ba usaju kete o posonta nje yetombe na tete obi abembema di cette ville abodela soume Paul Biya pouvoir di la bodi mataki se peut ton Paul Biya na ministre ma Paul Biya de ma annuler yi titre foncier di la bola ataki se de bato bena be onyama mafia bena boba bube pende bato basawa boba bubende mania yana yin titre foncier yes o mena ye annuler nyinka yende immatriculation directe nika de na mania de mata ote yana o commission consultative nyena nya ponge constat d'occupation mania mete bande ba ponge mbonga lubango o kwala na bato bena bane bobe be ntomuntu bamambu bata ya basi avant le 5 août 1974. Donc, Batina Ben Yenge, na Inyekade Kwale, Basonde, Banogi Yembe, Mapongi Pression, et Omoya sous-préfet na de la Bodi Tombande, Imende Kwala Yekadi. Gabi Sengwa na Bianya Yene Biamu. Moa iso tapetona yene kwadi di kwano, di si kwadi mo ombada baso. Neni kwala monya na Ebola mkidi yende na Ibene Nyangadu. Mkidi to mo mende Ebola mboa. Esi bene nyangadu etiti nyani kande da soloso odbangoli bolo di mumba tobo ekwada jokwa ndene ekwada tu selanyolo dibise nona nyanga ma jokwa menjongi ndebe kumabao be boti la base so ba be obse bien na balo mi biso na jinge na la lebuso bien na la solo o di bangoli bolo la tobo di mumba de jokwa na tu selanyolo. Et Tetabel, Wengeso, la solo de Bangola sur le boulot, Jeboa, Nyanga no sontane, Najena, Be, Babakenom Kidi, Kanje Mombe, Jokwa. Et di malane, Ebola Suboso, ya Biala, Mbe Mena Gomna, Sangbe Kombo, Tobo, Aba c'est non commune. Onyanje Emombe, éducation, développement éducatif, sportif et culturel. Gwenge Tobo di Majombe, Emombe, éducation, alphabétisation, na formation professionnelle.
Sangwe Kombo a quoi so au article 161. Nya Bibela Mambenda Mamomboye collectivité territoriale décentralisée ni sont des communes opté na pondale no Jomboya. Dimende pe Jomboya région. Libéré na code général des collectivités territoriales décentralisées. Sangwe Kombo a quoi là au article 161 a les compétences suivantes sont transférées aux communes en matière d'éducation. La création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune. Commune, Nyangame, O, Pongo, Longa, Bisukudu, Ba maternelle. Ba Longa, Bisukudu, Ba primaire. Ba wele kalatite, ba wele kondate, ba wele baledi te, ba sawe ba baledi, ba bongwa be Bisukudu, na bebe bam, be sange, nyana, njele no jene, ye manyaka jita, ye ndiba. Sinima nyena nye pongo sango mo anongi mbona a pongo sinima o monya abote mo wenge imende na monge bia ba bole mo ni sinima nala ne babo o école primaire wuma na yengi no bote asil na te kumaende na busa sepe yende école principale ya cité sik ni ponda subata babele école principale Uma Stade Marion nyeno watata. Yesu kudu na poi no petete wenge keni kwala ikwadao nde miso di mwabu samba miso na nene nate na njika tikala Yesu kuda gomna inyamno na nasu nene nya Yesu kudu 1975 by penmo penadi note monde unikwala na uponda ngonye sombe isukura gomo yombi no o sukuda wasi nika ndeka buso o sitesi ko Mario lo badi bona utibite wenge de jobo mano yende ya maladi we mbale maladi jita enyani sinima na kwa san ministre na wamene ministre munango tomladi mongo yole na lotondo yenga nyani ni sukudu oye ne bedi yenoi commune école primaire yena o numbe Sangwe Kombo eno bake commune etano nyangame ojomboya na benji ibete bosangi d'abord beseto jese benji bosangi esukudu esangi nyana na sonta ne blakwa nona esukudu wima di mano o eduke o jokwele bana baso na ba pe ba be bato ba tema sim ba iwiye be na ba mala ne ebolo oboso ya longa ekombo nyongo na nyongo la mabe na yokwele mbe babo au condition kabato ba nyama kabato ba titi be polo bena bato bese bena be ba maire ba ma député ba nana na to monya po atiti na wele muna o Yesu kudu ya gom na Yesu tese kwa yende parmi be suku baboso gom na ya Cameroun atem e Kombo tem no woja gom na ya Cameroun elongino o cité sik ke cité sik na longa be ombo ma mtoba na mtoba 1966 monde Yesu kudu elonga beno était bene cité sik garçon na cité sik fille nyana ni ponda bomina bito boita bala tababo obesukudu onda ala sojomba ndese momemo ala jomba yala bali ala jomba yala bona piso wa ebe garçon ebe fille wene betene di babe besukudu nyana mbemo abakene na makwana kato skole ni kedina kwa tate nyanga mebene isukuda gomna ene rugona na utina bena wajabu na piso
de muna wala de yombo sukuru bo namsati. La gestion, l'équipement, la création, la gestion, l'équipement, l'entretien. Kana e madonga mena lelongi. Lubote longa. Yobengwamo. Nyama mumbu bana ba solo babusa. Mune mbu bana ba solo babusa. Mune nika monamo. Bana te mbute bana ba penya ba solo no. Banga membo mana. La wele bana ba su o condition o ebeda mambo yena ya bule bana ba senge bokwe botia muna na bebi so mwinya. Bebe babu pe bebi so. Jesu na wani yapata bi mana. Kajodo bo no langisana na wa sumeno onya isukuda ndeka wasi. Na tetatan. Bai mapongoto languti. Je na wani yapata bi. Yesu kudu nendambusa. Bisoma mela abete nipo da kendambusa yao ya ande la bulena otiano posoloti. Nde iti bakwe sabe. Balonga ya penya. Neno wenge. Iti tino lambu muna ena na soloti. Desukuru ya bote atosuninga. Esukuru ya bote atosuninga. Ni kama boso. Bebe mabese na baise sona. Site sik. Nide douala 5. Mete. Yele mbonga meni tombi video o nya tombe television batubiro kwa da babode babendo ala se bade be utoto banga be le sangwe komponika bade babendi komin bakwe so komin banongi somo muna sawa nutate na ibanda basumamo bawele munabu ale sojoba esukudu ya sitesik ale te mope ale nongo duta ote bato bese bene mome atem onya Yesu kuda sitesik ndi alangwe biso yebe di Yesu kudu yeno nga ena nongo munao tosom lati mao na myengete nyana mbana yengate na ba Hervé Emmanuel kom bemba batudu Yesu kudu etande esukudu yena bato bandene bese bataba jaye pasi balomno bana babu tende bana ba commissaire de police iponda ba sous-préfet na neka batano bayenga nya Yesu kudu itadi bene kanga bolti nyende stade Mario nya cité sik diyenga piscine nya cité sik tende bisolo kono nyoye di bene kanga sunya voler na basket na hand wa o école primaire ya cité sik tende ya pote so foya na de po tout cela nyolo katatanso bisukuru ba bucha to suninga mumbe so sanko mabake no nkidina mombi busangwa bisukuru o di boki menso wotoro te wenge nikena basangwa bana de pon sorti se bana mina banga mepe yombe ya isukuru o isukuru mona ala de botia e be program na ba pena mo e si be program na ba pongo mu nwa be benye ba sumo no ya botia ande septembre kembu aye yele Yesu kudu ya boti ande septembre. Ni septembre bana ba ma yengati. Ni bâtiment principal ni ya Yesu kudu. No munwa mao. Be benye be tite. Be jasu mete be yengla ngo ewungu awene ne be benye ba yengla no. Yesu kudu yena munwa na omu be mbe pampo. Pongola no munwa disi manongo million ma fenki maba. Denika ebuki na gona nya yawonde. Na goma nya douala, na communauté urbaine nya douala, na mairie na douala 5, na association ya maire ville du Cameroun. Bebe ma bese yi na doga memese mama akoto memese tomoto atitinu meme eta ya Yesu kudu. Ya école principale, ya école publique, ya cité sik. Ye garçon, na fille, ba bese ba ti baso de ye. Groupe scolaire ye te mutoba. Yana ba pongo de mitang ba ne ba yenga edi ba ne ba yenga ediam groupe scolaire yete mutoba aso jomba ja eta sango ko apa wana l'acquisition du matériel et des fournitures scolaires l'acquisition du matériel benji be bambu bangame no pena ka wenge no de le 26 tombe so ga tableau noir
ibende benwa yara bisola abebana orante la bomandena bawele adwazin taboye se ipena beban ya winda wayenda sukuru wenena ekombo ye nongo wa mwenya ye nongo jokwalongo mwenya nikande nya bena wamene nya yenda nya yesukuru pe onongo esukuru mwenya nyana mbadi ne yesukuru to bana bela daga ne yegete ba yogi tete batiti na babusa ne edinge ya ba ya ekombaso na so kola naye oni ponda owenge batu bejita buka ni ponda ngani kanyese pe na takena na ba bisoba yeji bena la we bana ya besukuru moto mama nga pe ba isa momena muna mende wa sukuru we oben ma koto mema basango babana mina manga me ape babo bende kwa najina balangwe gomna isukuru na kwa na mlomi tintuba ni kaneno langa wa imende singa sango kumba kwadi kwada ape1 akwandina le recrutement et la prise en charge du personnel enseignant et d'appoint des dites écoles, l'acquisition du matériel et des fournitures scolaires communes et quoi dit APE, la participation à la gestion et à l'administration des lycées et des collèges de l'État et de la région par le biais des structures de dialogue et de concertation. La participation commune, il y a même participé aux gestions et administration des lycées, école maternelle, école primaire. Là, on sont à table au lycée. Ça me combo, en matière d'alphabétisation. Commune Yombe, on a l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme. Binadita bene école sous l'arbre. Nya batu bena bata ba abuke mimbu. Ma wale sukudu eya normal. Ba bata sobo kwa ba ebiamu. Nyangwa moya mba men yamba. Okondete nate abusa certificat d'études primaires élémentaires. Bata ba yenga yala daedoa. O école sous l'arbre. Alphabétisation seni. O babana batu bepe o koboye na bebi langue bebi tile bebi songele c'est dino que nanjo o bangula sulu bolo do lena gomna nyayaonde e bo sanne o mbe abake no mkidina wasalamoni kusalamoni na absolene na onje na bendan kake ko bwese e domse no e domse na dom la dongo na matanu onyele be banga me no obola commune ya Cameroun nyese na région au budget au moni mo ko susuma moni lo mo sote we mbe na gomna abake no so mkidi dele ne pera bunyo bawenge na teta mbe bake be bodi mu moni mo eslaba ban bi na bimbunga be bongo ban bimbunga ba diele mikidi ba ma we semendete na di bonde be mabe senya na dibe kusa nje na langa meno bola yanga po epso na dibo ebolo olangi te loi d'orientation de la décentralisation uma ena sangwe kombo akwa nona moni me kombo sona dongo dola moni me kombo langa me wala o commune na région lambonde babelo na dotation générale de la décentralisation on a dit wuno au grand dialogue mbe ni mbembe busi no nde batimbi no so wele na demla mongo na matanu onyele beya la budget national l'angame di dotation générale na décentralisation soni mbe olangi te loi d'orientation sangwe kombo akwate na yende sona contribution gomna pe abulano commune ibe tasabu ya baamene bakpasa mpe commune na iwase ba meme njeyese babole njeyese yeme wani ababo moni na babene babambe mingbe mese ina sangwe kombo na lolonge bisukudu
na lo entretenir mo na biomo mo lo recruter baledi na lo bongo bebe sukudu be sangi lo ponglamo nika bato beno bata yabe bato beno bata be jita yope la gabe de bata loga be école maternelle na be école primaire nyana tolo kuma be pongo mo mita bene retene lo dapo tolo kuma bata salle de classe lo bole eboko yese nyana eboko uma solo kino lo kuna bona mona etitipe du peuple peut-être ba longa salle de classe wema yese kabiana ebende bia be usa wa longa esukudu epepe wema epepe ebende bia batina bene nyangadu malonga be sukudu be pepe na bebe na ba longa be tike be kamete ba dute no mo program ba pro no longa no yana esukudu yaga me bene yala wema bato ba gbo no recreation se busi te banga bato ba ja no ba be pause be kalu hotel ba bene woman sport bebe ba bese look no so te bole be boko lo bole yala be sukudu yana ka bato ba no jita ne bato ba no jita nyanga du mi boye le de wa kwala ipadua na ekwala natano daga me kwala vandedi ntombo more ba poino obanga na di kwala eta mejo manje ekwada nyangadu onyanje nongo la nyangadu onyanje jaja ne la nyangadu meri na timba sobe ya iponyeba mebe no pe nyangadu to kuma onyongite meri ma douala premier wabase na wamena do prizo nyeme na boso o Cameroun yese ombumtanu aboyano alonga de école maternelle betanu bena bediana tetata beningele comme moni mala papa timbipo abata ba obesukudu be pepete baba senge pona ni binda ibusi kemo abuta no prizo alonga de école maternelle que d'ici bedi ben loi na décentralisation nyona point de 2004 ne baba ni kana batu soba bina langa nongo kilangi sana na lango wana denjo nyana la posote batu dibi poso babo nyana weje ne njeye na ye kambe sango kombo abakeno otite moto na mbale na otonji mboango obodi longelo ngolese mudimongo podango ngudango nyese na bana mbale na longa mboa suwe otitina obene nyana onongite komi nkanya douala premier bonanjo bonaku daido weneneni olbe mewu mato ewo longi mewu maese bato ba po onda pe na ba ma plaje mewu mato ewo etem ebende mewu moto ente wuma etem ebende mewu ya plana wane kontinente ya plana awasene abene mewa wuma atese no sapite mungi mese nende sapi na nyunga nyebe polo bese na kirikoto malapatite muni na mbale eibete iwiye nyana moto abodite nje ebodi asesa benyanika na aso na enaso yu daido akusa wo maten alonga école maternelle na ale o commando aso wo maten alonga école maternelle ba vale besenge na nane abonde ebolo indene yamanyaka na alonge bebe suku belalonga mopa batino obebe na do prizo adino depuis asona do na malapa baba longi soto komi ye wan isi longi suku du toyoto bunya ndi memu bena babakeno babo mundi mbe nyonga besukudu walote jomba l'école maternelle bena be mundi wan bese bende privé na gom na ayalonga école maternelle ewo
que privé mo ya longa be ko ba te de ba to te ba longa de mo punyate bete la be punyate wanyaka ndena ne ba to mo ba bole ano be to wonja be wonja ka ye na ye ba liwa na ya dipita o ba liwa ye na no ba isegon nana akwese mo de pribum tembi ndeti ki betelame na te tatan edia etelame ye na esibe ma papa goma akpadi o arrêté na apese Yesu kuduna esi elonga bebe o belongi baboja maison d'habitation esuku be malonga be o maison d'habitation e manongo bolongi kabo botande bolonga be na bo bende bolongi motata doti semo esukudu doni kanya bolane besuku bangame pebene superficie mototo e manongo 100 mètres carrés 200 300 mètres carrés o ti semo sukudu esukudu yanga me pebena wanye logemo nde obem nyangadu bai ma renti to nyangadu to bolongi olonge sukudu nde ye ya dipita numu to nwe sukudu wa sete monda benu nyangadu elongi peto bolongi abula no mubene mu nyangadu mbowa ni benu nyangadu nge ko masiwa nye pula nyangadu mao numoto atiki nyani nyangadu ayema sawa no rent buntano mina ayema sawa no rent mama bumese soma atongani na ebe gom na ina nyanga meju be mabese na nyabwe wa wunja na tele sukuru mkidi nje baba yenu ba kambe mina milongi yala bisukuru wanye ebongo ya mundi utitibu penika basangu bana pe bende wala wele bana obebe sukuru bena ba langwa nona bebe wunja na we dina pele na gom na kwana wa longa ni yale sukuru mnyanga wa obendo de dimendina mama kupenika ndusa tuke mama mese mali tuke corruption so de nyawane bebe mabese nde c'était bulasu ya wenge ojana la corruption e bulasu ya wenge yende na lilembe manje nena ba na commune babeno nde gbangba so tanika ele batu bese na me mangame ndebe moto na mbale nyana osengite nje sangwe kobo abono babo kambe onyola alphabétisation l'exécution des plans d'élimination d'analphabétisme ebolo indene na wani na baje o commune nyongo ba bese na ba bokwe olanga na tila na songele tebende na te niveau nya CP bukate yana obi na basumote dutalongo o identité yongo obi na moye voilà la participation à la mise en place et à l'entretien des infrastructures et des équipements éducatifs en matière de formation technique et professionnelle, l'élaboration d'un plan prévisionnel local de formation et de recyclage. Batobena, basibi bebolo. Bokwele babo bebolo. Yana batobo batomba mimbu, matimba o école primaire, otimba o lycée. Bande, batudi babana. Edita la beba la ta kwa da wede guyu. Tata so guyu itipe. Otopo boma muna 17 ans. Nyo école primaire. Muna abu ka sotenika. Ye ba boko mobolo. Ba maçon, ba menuisier campita. Section artisanale et rurale. Nanika. Wende so ba centre de formation professionnelle. Recyclage wokomo di lambokwa ndekabe maba évoluer no wanga me so wala na ba recycler wa o pa adapter wa pele ba nebe atitiwa o practice mababu kate na pongo ma discours et de pongo et de na oboye nyela lutte contre l'analphabétisation a pongi se formation professionnelle banabito beaucoup bangwa beaucoup jipe beaucoup mambo manya na nyai beaucoup blanchisserie
beaucoup de teinture, beaucoup de bema, nyanyena, tomoto, aimende wala sukudu boba, pour qui elle est en suba, abena abil bolala. Sangwe kombo apana, l'élaboration d'un plan communal d'insertion et de réinsertion professionnelle. Baba na so, boko bebolo, boladine, baka, bangwa, pena, pongo, maçonnerie, campita, longala meuble, nanika, baba na bese, babolete, bangame bola bebolo, bangame pongo insertion professionnelle. Ben jamais di bien, joko la bulakati, omboa, ben benya iponye na bena no bakusa dollar, na ba ape bakoso, batu babokwe, mbia. Babole bebolo, bakuse bala bunya, basiba, betiba délinquant, nanika. Sango kolbo abatia ba se na la babonde nya participation à la mise en place et à l'entretien de l'administration des centres de formation. Babote olonga be manika ya plana batu babe bina bande ba diele bima. Le mène so onyanje emombre éducation, alphabétisation, formation professionnelle. Le mène na nje babake no commune kambe yende ebolo endene o nimponda tatan unongite mundikamu madwala na gona akuse epolo wuma aloga no école maternelle angamende boule bato ubentengi nyamblema na obule bato na obole babo ba nene bamba buba ba nene bena bai masonta no yana mkubu na tondo la moto tatondo momene ai mo bana baba yegal skep amo badena anga menjawat owundo wone odiambo anga wone opono ngo blanga duwan obe no kaneda jaino omi anga du bonama nde babe mi anga du mambanya ni ben na papa 13599 titre foncier Bonama ni batidi no collectivité de Bonama. Wawu mambanya sable, njeba neba po ino bele na sable. Aso jomba. Nga Bonama babe nyanga dute muna Bonama ena no apo aja. Tende papa su Bonama bata no bandi samo myanga du. Na lemo bupe nyanika. Ndeba tobena babe nyana baade babe nemu mundi. Bande ba longe mo kakwala labu bat pamba beta nyaka ye padi yende wa bobe kaisedi dumla miya na mlalo mamodi ma on out ba condamné no babatu bane bobe boa na nika na mendelanga mbakunya ipadi esenyana tatan soba condamné no babo la timba sote na gomna aduti semimi anga du penya nde alambe peso batu ba jaite nana benya ni na somo no babatu osuba ba nyami miangadu umeso nje gomna bomene abe no kebolo nje mone angane no obola ye ndutu opoke mune anyande no bolo bese bila nani kande bela ne diti no labula loko moto na moto te ninka posoko mwa avwano ninongia moto na moto te ni ben maba mambu ale atidise dina ban badwala premier ba le tidise mina obona kwa mwan bane ba bonabedi ba le tidise mina obwa elekam owo motote aba isewu maba tise nomina ale tise miami dianga mininga ndeme mbu mtombite mune mbu botia premier janvier tise la mina la botia pete la bonde le 31 août to sodi mende jembe ponda sangwe kombo amende no bele batuna ya obe election dete na abele oboso ba ponda ke titselami na di membende donc ba be na be mende tidisemi na te le 31 août be ba no be tuma peto nyolo ba be sepe ba be ne ma ba mbu busa ponda ba pe be na ba tidisemi na botia le 1er janvier 2025 te le 31 août 2025 o ti fesomi na nyanji o ti semina o wala poso
bato bena bangamento pemboa o wala poso conseiller municipaux na bato bena bangamen diele mboa na région asu obola bembe mabena bende ebola ndutu ya manyaka woki nyena nyabu yeso kwala jela di mano bupena dimende jombe ya programme asu dina la bolemo la diande be polo sobe ba te maiba lino woki lo babote ndedi dimende so jombe ya nyanje mumbu ya jeunesse sport et loisirs na culture et promotion de langue nationale mbempe pemina sangue kobo abake no commune nya nje emombuye besombe nje emombuye maloko sport na loisir ya nyae na nyae nje emombuye leme lasu lamboa topola babu badwala bakoko basa bo pongo na nika jombo ya nje emombuye culture mbota su madama su bebe mabese commune ebe mbembonga bebe mabese naba yani kaso la timsele bonaba subese baba tipete bupe bisoye mbia mu masoma kanete di kolongo no wande oben eyala isukan obongo ababo olangu abaneni nje woka penya eme no bene ka ebolo bona tete bona ye ngokolo mona London de diba ni kana wa muna sawa ya ponda ina na mama bomesa badikwa de wenge dibula de mokabwa ya plan na diteme ediba na dibunsa London lasu la bonsa London lasu ke jalo oti di service momene on posoko na ni ponde ko epete di bianja la posono beje ne mbe muna sango kumbwa bakeno sete tonjande anga membe nunya nyanga mdiele mbo sete tonjande anga mente mbe musukele na mwako na apla diele mbo ya apla bo anga jita ni dipite na mambo mesta ba mako bwa kedi bupeni kambusa muna tete muna iye na ninka la nanga no myo na mapitana lumedepete jumba so mondi mwaye de babe kusim simwaje so tata musa mondi muleto mbite yo lumedepete o jenepso di so na do tande bangole bolo di bilano na ina tenya mbo sawa o di Kalo TV musango na bese